Туғандар, ассаламу алейкум. Урматтуу биздин каналдын катталуучулары, жалпы мал чарба көрөрмандары, саламатсыздарбы? Бүгүн 1 ноябрь болду, туғандар. Мына чүй сокулукта жаан достор. Сиздерге көргөзүп берели кой базарларды. Туғандар, анда эмесе баштайбыз. Жаанга карабастан көрсөтүп берели. Сиздер баягыдайлар тырс лайктардан базып, сындырып көрүп туруңуздар. Ана кеттик анда. 1 ноябрга кандай болуп атат? Королордон көрсөтөлү, королордон. Достор, көп жерлерден көрсөтөлүчү. Эмне бар экен, кандай экен? Чылалар башталды мына достор. Анда эмесе кеттик мына ушул жерден баштайбыз. Ассаламу алейкум. Канчадан сатасыз? Ден соолугуңуз жакшыбы? Жакшы. Тиштери кандай бу койлордун? 2 тиш, 4 тиш, 6 тишке чейин. 2 тиш, 4 тиш, 6 тишке чейин. Бааларычы? 23тен сурап атам, 23тен. 25тен? Бул элдер көрүп атат. Дон Кабар деген канал. 23тен сурап атам. 25тен? 23тен болот. 23тен болот. Номерди айтып коюңуз. Тырс. 0707 0707 29 56 81. 29 56 85. 81. 81. Мо коюңуз жакшы экен, Булар боосбу? Боос койлор. Бардыгы. Кочкор кошулган анан. Кочкор кошулган. Болду, байке. Соодаңызды берсин, Мына достор, ушундай баштадык. Койлор көп түшүп атат. Койлор көп экен. Могулар алындыбы? Сурайчы. Байке, ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алындыбы, сатылабы? Сатылат. Канчадан болуп атат баалары? Бир айтып койбойсузбу? 21ден сурап атам. 21ден сурап атасыз. 20дан берип салам. 20дан берип саласыз. Тиштеричи, тиштери, жаштары дегендей. 6 тишке чейин. 6 тишке чейин. 4 тиштен 6 тишке чейин, Мына достор, караңыздар. Номер калтырып койсоңуз болот, онлайн. Калтырасызбы? Же базардан сатасызбы? 702 072 айта бериңиз. 002 02 131. 131 дейт. Булар боосбу? Качтуу кочкордо? Жок, качелек. Качелек, мына достор. Көрүңүздөр, эгерде кимде ким ушундайлардан алат элем, номерин алып калбапсың да деп жазып калып атат да, эми туугандар. Бар экен достор, көрөлүчү. 16га чыкты. Соода болуп атабы? Канчадан болуп атат? 16га 100 сом 200 сом кайта. 16да? 15800. Курукпу? Дүңүнө. 15800. Жакшы, өтө сонун. Бүт кочкорбу? Кочкорлор. Бүт кочкорлор. Ошондо Афгандар. аталары афгандар деңиз. 16дан берем деп атабы ээси? Жок. 16дан. 16дан ор болуп калат, Мына соода экен. Колуңарды эле тартып коем, тууган. Болду. Урлук эмес. Болду. Анда айтып койсоңуз деле болот. Канчадан бересиз ошо? Ээси ким? 20 кеми бар. Болду. 20 кеми бар. 16000, 15800 кылып коюптур. 20 кеми бар экен. Достор, ушундай жигиттер болсо, ана тартып коем, мен урлук кылган эмесмин дейт. Сонун кээ бирлер айтат, тарт беле тарт. Могу кимдики экен коро? Сонун козулар бар экен. Кочкорлор. Мындай ээси көрүнбөй атат. Мына көрдүңүзбү? Ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Козулар кимдики экен? Кандайсыз? Жокпу ээси, Сиздики эмне? Барбы? Жок. Мына достор. Козулуулар экен, Мына козулуу койлор башталып туруп 30 экинчи тууттар ошондо. Жок. Экинчи, күзгү тууттар деп коебу? Канчадан дедиңиз? 35тен. Бардыгы козулуубу? Мына достор, бардыгы козулуу экен. Тиштеричи койлоруңуздун? 2 тиштен төгөрөккө чейин экен. Өтө 35000ден экен. 35000ден экен козулуу койлор. Мына караңыздар достор. Немечи номер айтасызбы? Онлайн. Болду. Мындай номер айтпайт экен, мындай сатат экен. Козулуу койлор, күзүндө туулгандар. Мына жазында дагы тууду болуш керек буларчы. Кандайсыз байке? Канчадан козуларыңыз? 16,5 эркек. Бүт кочкорлор, 16,500ден. Шишек, бычмалбы? Бычмал экен. Бардыгы? Бардыгы. Мына достор. 16,5 бул. 16,500ден экен. Козулар бар. Могларбы? Канча баш? 12,500. 12,500ден. Була. Төгөрөк тиш койлор бар. 13,500. 13,500ден. Бул бар көп кыл байке. Бөлүп. Өтө сонун. Мына. Номер айтасыз, 0500. 0500 менен 21 90 21 90. Могунда шишектер, бычмалдар бар экен. Аткорумга киргизсе, ири чоң-чоң экен, бирок, Мына.
Tavarni biti da yaxshi ekan. Soda oldu uşul. Soda bo'lmadi. Qanchadan bermedingiz? Aytmaysizmi bir? 16'dan kelayotar. 16'dan kelatat ha? Ma'qul, sodangizni bersin. 16'dan kelatat ekan, do'stlar. Bu yoqda da bor ekan bu. Janda bugun navestin astında kişi ko'p. Bu qo'zlar kimniki, aka? Baholarni aytasizmi? Bardi qo'chqor. Bardi qo'chqor 14,5 ming so'mdan so'rayotadi. Nomer aytasizmi? Bu yoqdan le satasiz. Ma'qul. Monday qo'ylar bor ekan. Negizi Soquluq mal bozorida bu bardagi yaxshi, do'stlar. Nomer 1 deb qo'ysak bo'ladi-da, Soquluqdachi. Bu qo'zi qo'chqorlar qanchadan aka? Baholari? Bu 30 birovi. Bu qolgani 18 mingdan. O'ta so'ni. Mana so'yishga zajar aytgan-a? Yaxshi. Bozor o'ta qiziq bo'lib o'tadi mana ichinde. İçinden daha gösteririz azim. Echkilerni so'rab qo'yilsa, echki tart degan o'tganlar. Assalomu alaykum. Qandaysiz? Aka. Qanchadan echkiler? Uloqlar. Uloqlar 5 dan 6dan. Aha, 5 ming, 6 ming uloqlar, echkiler 7 mingdan 12 minggacha. Mana. El ko'p echkigacha, do'stlar, mana ko'rdingizlarmi? Mana ushuni olgan atasizmi? O'sha 7 ming. 7 ming. Uloqqa bunimiz 5 ming dedingiz. Çoğu ma'qul. Uloqning çoğu 7 ming deydi. Mana ki tiziladi qo'y. Qarangizlarchi do'stlar, bozorning ko'rinishini ko'ringizlar, alısdagılar. Mana bu bari ko'p, Soquluqda yaxshi. Biroq baholardagi o'ti sonunda. Bu yoqdachi. Bu qo'zlar kimniki ekan? Tug'an kimniki ushlar? Qanday aka? Baholarni bir aytmaysizmi ellarga? Qanchadan? 1,5 ming dollardan, ha? Bular liniyalari bormi? Erkekmi, urg'achi? Urg'achi qo'yilganga. 10 baş. 10 baş. Ha, tishlari qanday? Yosh qo'zlar ha bular? 6 aylık kozlar. 6 oylik qo'zlar ekan mana do'stlar. Liniyalari bor. Var. O'sha qo'chqordoylar bo'lib ko'rinib turadi-da. 1,5 ming dollardan ekan. Mana quloq ne deydi ya? Do'stlar, tug'anlar, qarangizlar. Nomerni qoldirib qo'yamiz, balkim 779 bizning podpisчиктер kuchli. Buyursa olib qolsa. 0779 89 89 77 77 77. 77 10 baş. Düşürüp beresizmi? Düşürüp verem. Düşürüp beret. 1,5 ming dollardan egerde kimdegi shunda araşanlardan alatilem dese, xayrlingizlar baykaga. Liniyalarni aytib qo'ymaysizmi? Qanchadan deysiz kozlar? Liniyalar. Широкий бар. Широкий. Zakat. Har qanday ekan. Tug'anдар эми алдыстан chiqqan tartib ko'rsatdik. Balkim kim biladi, alam deb qolsa, shundaylarda olsa bo'ladi. Nomerini qoldirdik. Oho, qo'chqor qancha ekan? Bahası. 200 ming. Yoshi-chi? Jang 6 tish 200 ming deydi. Bo'yi biyiq ekan, aka. Metr palancha. Ha, yaxshi, yaxshi do'stlar. 200 ming so'rayotasiz-da. Mo'chi. Kimniki bu? Torpoqqa bular. Bu qanday liniyalari bor-ku? Qo'chqor qisqasi 200 ming deydi, ma'qul. Yaxshi, mana ki. Assalomu alaykum. Tug'an qo'ylar sizga qaraymi? Qo'zlarmi shular? O'ta cho'ng qo'zlar ekan, ha? Urg'achimi? Bit urg'achi, mal qilganga. Bu qo'chqordan da cho'ng ekan, do'stlar. Baholarni aytib qo'ymaysizmi? Bir qanday bo'lyapti baholari? 5 ay, 7 aylık. 5 ay, 6 ay, 7 aylik qo'zlar. 2 ming dollardanmi? 2 ming dollardan. Bu qo'chqormi-chi? Qo'chqormi? 3 ming dollar garbonos. Moshni ekan ham. Yaxshi qanday? 8 aylik. Bunimiz qancha? 3 ming dollar dedingizmi? 3 ming dollar dedi. Bunun liniyalari bor-da? Büt liniyası. Büt liniyası. Qaysi? Arqivi? Baş çoğun otur. Oho, shunday ikki tishmi? Jana 2 tiş. Bu jana 2 tish ekan, mo'g'u. Ha, o'sha qo'ydingiz. Blandin. Liniya blandindan qo'yib tur. Agarda kimdagi shundaylardan olam desa, nomerni aytib qo'yamizmi aka? 0502 92 98 08 nomerlarni qayrilsangizlar bo'ladi. Biz chekidan tartib ketaveramiz. Ham tug'andar shundaylarda bor, sonlarda bor. Onday qo'zlar bor, soda bo'lib o'tadi. Ko'raylik-chi uni qizlar. Aka, assalomu alaykum. Soda bo'lib o'tadi, soda. Sizniki emasmi? Kimniki bu? Qanchadan? Ha? 15 mingdan ekan. Bular urg'achilarmi? Ya. Ha? Urg'achilar ekan, 15 mingdan ekan. Qo'zilar, urg'achilar 15 mingdan ekan. Nomer aytasizmi? Ha, yetdim. Nomeri. Yo'q, ma'qul endi.
Uşul iki meronasi qancha oldi? Ekoni 26 deb so'rayotasizmi? Ha, mana. Ekoni 26 ming deb so'rayapti, mana chilalar boshlandi.